Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Bilbon gara gaurko honetan. Bai, berdea! Hasi da Jaun Andreok! Eusko Tren Ligaren 9. jardunaldia. Bilboko 3. bandera dugu jokoan. Bueno, oain baino kondizio hobiak eukiteu eta salida bastante azkar harrapatu dugu, baino sentsazioak nahiko onak izan ditu eta bueno, ja oain biharko estropadan pentsatzen, hau ja pasada eta hoxe. Nik uste kondizioak exigitzen bezala, no? Hasieratik bukaera gorra, paladakoitza borrokatu deu, referentzik onak izan dira, horri hautsi geha, da lanen jarraitu eta azkenen garaipena bagutzako. Ikarantik gaurko honetan, Donostia Arraun-Lagunak, bai! Marka berria ere bai, 10 eta 21. Patroien sailkapenan Minek Garmendia dugu lehen postuan. Hemen banderarekin, Andrea Astudillo. Gora Arraunak, Gorda Arraun-Lagunak. Gaurko lehen garaile hemen Ibaitzabaleko uretan. Eta orain tiran. Pois a regata bastante ben, fomos capaces de coller a remada e facer unha regata bastante constante, incluso apretando máis ao final. A pena foi o remo que nos partiu na última virada, pero bueno, reaccionamos ben e fixemos boa regata, quedamos contentos coas sensacións e parece que de momento o resultado está acompañando, así que a seguir peleando. Ben, pois creo que fixemos unha regata moi completa desde o minuto 1 hasta a meta. Eso quere dicir que estuvamos na pelea coas tripulacións que pelean por ganar as bandeiras. Estivemos cerca, era o objetivo número 1, andar cerca deles e non pasar a puro por abaixo. Loitamos toda a regata con Bermeo e Donostiarra. Eso quere dicir que fixemos unha regata para pelear cos arriba. Bueno, bien, veníamos con un poco de incertidumbre porque llevamos 2 semanas sin competir, pero bueno, creo que hemos hecho una regata completa, toda la regata, nada que objetar al equipo y nada, felicitar al ganador. Esan oso ondo, gune genuen arraunkera hartu dugu, hasieratik eta referentziak onak izan dira lehenengo luzetik, eta horre konfiantza eman digu estropadan aurrera egiteko. Hogei ziren, ez da? Zertzen ematen du. Bai, Hondarribia, 19 eta 21. Bueno, patroien sailkapenean, Donostiaren patroia. Bandera, Joseba Amunarrizentza. Zorionak Hondarribia. Hortxe da. Gorri berdea! Hasi da Jaun Andreok, Santurtziko ikurriaren bila leia. Bueno, gorra, egia esan guztua hiru zehago gazialako, politia izan da, interesantea onda. Aurreneko largua egia esan salida oso nahi deu, aurreneko largua oso nahi deu. Aurreneko zehagoare guztua batea geha, baina geha bigarren pixkat araunkera eta galdu deu. Eta hirugarrena nekia eta notatzen hasia, eta jasan, buka barte segi, pixkat arraunek hirugarren larguan aldein digu, eta segi mer bukaera arte. Egiz esan oso ondo, lau luz oso gogorraz ez gau txute lau luz eitxea. Elengoko bisetan urkitugak atzetik zuzenela, baina bigarren ziabok imonda gero jaten junga hori soi gitxike, eta hirugarren zabamon da eta ikusira aurre hartu duela eta isebez, bukatzea estropa eta disfrutatzea azken luze hori. Arraun-Lagunak kentzat Santurtziko ikurrina, bai Arraun, orantxe! Patroien sailkapenean, Miren Garmendiak jarraitzen du lidertza. Eta hor da, Santurtziko ikurrina, gora Arraunak, zorionak, Donostia Arraun-Lagunak elkarteari eta semaforoa gorri, bai berdea!
Bueno, la salida un poquito dura, se nos escapó un poquito Ondarro ahí en la salida, ¿no? Salió a romperla, pero en el segundo largo, pues nada, empezamos a recuperarle y en el tercero ya los machacamos. Los remamos muy bien, muy largo y bueno, en el último largo, pues a todo lo que teníamos y ganamos, metimos un barco y buena regata. Bai berdea! Hemen dira ba! Bueno, estropada ondo junda, nahi ez genuen kalia tokatu zaigu, baina uste dute tanda irabazita guztua egiteko guztua gehatu gehala indako lanakin, eta hoi, tanda irabazi dugu, guri egin dugu, eta hirugarren postuak ingoazetxea pozik. Jakin da igual kalia etzela hoberena, baina azkeneko tanda hobi auki dugulare bai pentsatzen dut. Bai berdea! Hasi da horrezko txanda. Hemen dakigunez estropada beti gogorrak izaten dira, haizea, gaur, marea zuen hainbeste jotzen, baina azkenian hemen nerbiritza sadarronetan bakigu beti gogorrak izaten dira, ezta? Baina azkenean lortu dugu objektiboa eta pozik. Erne, horta... Estropada oso ona Santurtzirena, Bai sotera! Esoa gora mutilek! Garaipen handia, hor da, bere banderarekin posik, Gorka Aranberri, Ona Raunak, zorionak Santurtzi. Rodilla, rodilla. Yo seré Desiré. Yo seré Amanda. Yo seré Laia. En CaixaBank apoyamos el deporte femenino hoy para inspirar a las generaciones de mañana. CaixaBank, con el deporte siempre.